Abisirwe none wamanya Francis w'imyaka 38 owabinje bari kumanya kabanine kandi omushubuzi mu katari ka Mbarara Central Market hamwe na Anthony Atkwase owabinje bari kumanya kakaparo w'imyaka 35 bona batura becaro canya Kibungo mu ruba ya Mbarara n'ekigambwa ngo nyumwa bazyo shahanka munana zihangwe abinazinubwe bakwasire Francis n'uwamanya bakamutera bakamuyaho n'esente miliyoni 10 ezishabire yaheza kwihomu kuguze cyo banja ubwo ushyira umwana wanjye kuko Darius akabanza yafana ibyo butegetsi taratuburwe bije bamuyaho bamuyaho bahweze bashimirire bandike barango bamuye gusike yite ibintu byo yamaraho bamutwara bamutayo bamurekura bamurekura yakomeza tutaza kuzakura tukarwo ibintu mugayite abamutwira umwirwaro kuba umushabona mukwataho umuntu yafa ngo no buturiga turiyo mukinamo tutegereza umutumbi nambara tukarigire banina izire kufaya kumwirwaro dero nabwanyumanye kiro rutarono kwe kutandika eyabataka birukanjira hari umunywano wo kutekatekwaho kuva mwisire Anthony Atkwase nuko kumutwara hacikome cha banine nabo bakamwiteraho kwa kabiri hatabataka nabo niko kuzo mu cyaro bakatandika kutemagura ibintu by'abataka mwene usereje tagwenda kusivyeyo nekira kutwara amateka umungaro kabenica basereje isuku cyaguma cyabaho bagumisirize government ibintu yakora umuntu gwayo na polisi tuhababere misango y'ukikuni aha polisi yambara gutishika aha St Anthony ngo misango gwatsinga batsaba evidence konka wo mulundu gumwe akahayira umuntu ugomba kweta Darius musingizi Darius akahababiro go mwana wayisere ngo akamutahira n'embundu kandi obwe akumbehera bwanyuma kuyaheze yamukoma atine na evidence twayebuza itwa misango mwenda evidence terabi ekaberoho ubwayitentama umuntu wa kabiri ubwayitembuzi ente ya chairman tukaletembwa zikamukwata konka bakatsaba evidence tutuma bakani bendia aba bagumize mbazo makaga Anthony Atkwase obasigire baheza kwita batemaguranye no yurukira kabasiga bagaruka batematemanye n'inkuru w'imyaka 9 utwashangana rera na hagati y'urutoke otireho no kucecereza makagabo mukwate bamureba mu gasheshe arya hashitami ayine nagamba nakishku ngo bizire nyecuro bamutema bamushkomworo ngo yayajura yijana yajuro mbihimbo mwajuyire busha abina zabatu bakomerokwe batahirire bara ya Darius musinguzi bajhemba mwumoro bagumza mu bacecereza makaga abanyabuzare be batano bita amatungo gabo bayosya za pichipichi hamwe na negar na nebindi batandika batahirire ya Darius bajose yanumwe twarebera kanyanko gutako akabena yesiga neya mwinishe beni nayo bajotize neya mwinishe nanka Richard nayo bajosya na abandi yo mutahuni porano banyeta ngwijora owawe hasi kushiko wanje shango wani bahahire hahuiro tingumanya hahisubwa chini poranyera kirire omuro na shanga kwekwe nyindi biriyoni byake bintonofu ebyo nabiri kugendo misho polisi birekambicero umwanya ogu bwanyuma yo kufa kwa banini ihangwe rya nyumwa bazyo bitabina zaba bagira birenyuma nyecero nuko kucecereza ibintu byabatahi babo kikabiri kiri cyo busasa kushanga ngukati ntugamba Darius arwa hasta mahani konka tugizire ki tumwine kandi nyina ngumbasho waringe mutukuza kumurekura kwera home police ryaha ninga anybody orukwata fayire jo tekatekere kugira ngo arigeze eze sente zinahura ngo miliyoni 10 zibihera mugenzi naziryana zimugendana abo mu family ejo abarukore bikorwa ebyo abo bona mbaretere police mbahereze y'ubujurizi rero ite byasigara muturekere koko abanyana banye bagira ngo majorite ngo hato batera karuru manya ba Darius n'basinga hategesha asituru mu karuru mwahora
polisi hamwe n'amahega ya UPDF ubwahataga kambikiro mu cyaro eki kandi bahereze kukwata abantu bashata bari mu Darius Musinguzi ori kutekatekwaho okubarugirireho ubwisobo ubwo kucondoza kuri kugendo misho aha bwa TV West nde Elias Ritugusa.